Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. From five days vicious, I'm up in the gym just working on my shit.
kemarin SD. Mobilku banyak, harta benar. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas, atas skalanya asik. Bento.